cenjeni gosti i prijatelji, dragi resničani. U ime odbora Hronike Resnika, organizatora večerašnjeg skupa, želim vam dobro veče i dobrodošlicu na otvaranje izložbe fotografija Resnik za sva vremena. Zahvaljujemo našem izdavaču Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije, njenom predsjedniku Ljubivoju Ršmoviću, generalnom sekretaru Živoradu Ajdačiću, predsjedniku Uređivačkog saveta i recezentu doktoru Milošu Nemanjiću, koji je među nama prisutan večeras, uredniku Nikoli Vladisavljeviću i uređivačkom odboru, sekretaru uređivačkog odbora Milunu Miloradu. Posebna glava je odevanje i zabave mladih. Ovde su posebno zapisane zabave, one kakvih nekada je bilo u Resniku, a danas ih više nema i jako je malo onih ljudi koji ih pamte, kao Prela, Postela, Mobe, Igranke i tako dalje i tako dalje. Selo je na jednoj kosi koja se odavale pruža prema severozapadu. Kuće su po temenu kose i po njenim blagim stranama prema Rakovičkom potoku i Topčiderskoj reci. Mjesta će su kuće ima za 100 dana oranja. Izložba nosi naziv Resnik za sva vremena. Dakle, obraćam vam se u ime izdavačkog saveta Hronika sela, koje evo traju puni 25 godina, znači četvrt veka od 89. godine kada je ediciju pokrenuo akademik Radomir Vukić. Poštovani Resničani i Rakovčani, drage komšije i prijatelji, zadovoljstvo mi je da mogu večeras da vam se obratim. Večeras smo čuli puno lepih reči, predstavljena nam je jedna divna monografija, izložba koju ćemo pogledati. To su stvari koje treba pamtiti, jer pamćenje i istorija koja je iza nas može nas naučiti nečem novom, nečemu u čemu treba da težimo. Mi se ovde suočavamo sa, da kažemo, običnim životom prikazanim kroz vekove, a i živimo u teška vremena i pokušavamo da nekako obnovimo ono što nam je ostalo iz starina. Ja se iskreno nadam da ova izložba i hronika dolazi u vreme novog procvata i razvoja Resnika. Nadam se da se to u poslednje 2 godine i primećuje. Istoriju moramo pamtiti, a gledati u budućnost. Hvala vam na pažnji i ovim je ova izložba otvorena. Zahvaljujemo se gospodinu Kociću, a vas, poštovani posetioci, pozivamo da pogledate izložbu i svakoga ko je voljan da ostavi prilog za našu crkvu. Hvala.